Pagmalo baka aweli me plele apa de ed bam ni khole li me plele awe baba pa pho ara de ed le na ke ake past tense awe takatola pukwe pemite baka takatola pukwe ne awe da li me plele ne awe tano akla ne baba tinu de ed ma na ke ed ne atatole d atakatele d khale ba ma no awe wa me ke we ame pa khu de ed na ke tano akla ne atole t klu ma ed ne tano akla ne atole d tano akla ne atole t da ye hi ado pe pe yesterday I called my mom and we talked okay yesterday pe pe ne yete ba khale maha yete ba khale maha hota ne ye ba to weda awe takatola past tense le takatola pukwe na yesterday ne le mahali ya pukwe li yeke gada gite sele ba pele gada gite sele ba ne pemite ba khata la pukwe ne ba to weda le me plele past tense la pa de ed te na pepe ne awe ed o kito de ta yesterday I called my mom mahaka une yeko yumo na I called call မိချမှုကနေ call ဒါမဲ့လည်းမဟာခိုတာနေယ call call နေယဘတ်ကွေအားတဲ့ ed ခပ်လို့လာပူကွေယတဲ့ဘခါလေ yesterday နော် I called my mom and we talkedပပေနေ talk နော်ဒါမဲ့လည်းခပ်လို့လေမဟာခိုတာနေယဘပါအားတဲ့ ed talked talked nakene called and talked ne awe agatale ed kito dela nakege awe athad data ba called ne atale called agatale da called memele talked ne atatale talked ba no atatale talked ba atale talked atale thik luna hota ne awe ye awe aru o ma tale kalwa ne aru slip ba follow dita awe table pen pha kha ne table ba follow ma awe lim plan order du la agatale ed tamine atatale ed khala atatale d glu khala ba atale t de na ma pepe he adone yesterday I called my mom and we talked amegatale ed kito de tana ke nge adatale d gli kito de ba atale d to atala t to yesterday I called my mom and we talked I called atale dina I called my mom and we talked atale t agatale dina ke atale t we talked na pana ake yi ke he shape ya je la le me plan ne ame me ka le past time ame ara de ed na ke ada le d gli khale ba agaten ata de t gli de na awe ata to da so pa je ne ma aru so pa je ne na pa